عجب هذا العلم شوف قفا افسركي ارتش عراقي السروان كسين كو وينيه عبد الله وجلال لشنغالي هلددن تفي كوان وينيه وجلان اني نخواري لوي افسري كو بلاياوي عميده قفا كشتن الوان كسان دايا كو وينيه وجلان هلدانه بشترجي وي آلا عراقي بالانكريه راح نصبه واخليه بلا همو خلق شنغالي ببيزن اف آلايا عراقيا فرماندار فرقه او انيه امي لفر راكنو او بمينه خودی شهاده خودی شهاده خودی شهاده از سه جاران دبیجم کسی کو وینه او جلان را که دوی ام لور بن آغ بکن دوی از وی لور بن آغ بکم از دی لوی گوراپانه دالقینم هیچی هون من ناس ناکن از عمیت رکن اسیرم من شر تروری کریه هر کسی کو لور یا سام بن پی بکه از وی تک ببم از خوینه برجینم من لراوه نویج لسر کریه و لورجی از نویج لسر بکم آلای دینن یکو وینه تروریستان را که لور ناجی ددمکی ده از هناسه بدم و دجیان دبم. روجاده 2020 حکومت عراق و هریما کردستانی جبو وگراندن آسایش و سقامگیری و آسایی کردن روشا باجارو که شنگالی ریکفتنک ایمزه کر لحطانها او ریکفتن نها تجیب جی کرن و هریما کردستانی جی جبر جیب جی نکرن ناوروکاوی ریکفتن نیگرانه. شیروان دوبردانی نونر پارێزگەها نەینەوایە لە پارلەمنتۆی عراقی ji تۆرە مدیایی یا ڕووداوێ ڕاگەهاند ئەگەر ڕێکەفتنا ناڤەرە هەولێر و بەغدایە بەهاتە جیبجیکردن ئەو کێشەیەن ئەمنی نەدمان یەک ji خاڵانژی پێک تێژوەیەکێک و هێز نامینن و divê بێنە دەرخستن دۆسیەیە ئەولەهیژی ڕادستی پۆلیس و ئاساییشە شنگالێ بێکردن ji çend salan ve rewşa ewlehî ya şengalê necîgir e ji bilî hebûna hêzên ciyawaz artêşa Tirkiye jî car caran bordûmana wan sînoran dike. Şevayekê sibata 2022yan artêşa Tirkiye bordûmana çend navçeyên Şengalê û kampa Mexmûrê jî kir. Bigotin Wezareta Berevaniyê ya Tirkiye ew cihên ku kirina armanc çekdarên PKK lê hebûn. Şengal 5 kilometreyan ji sînorê Sûriye dûr e. Rêk li başûrê parêzgeha Duhokê dikeve û 120 kilometreyan ji bajarê Musilê dûr e. Li gorî destûra 2005 na Iraqê Şengal yek ji navçeyên kêşe li serên Iraqê ye. Piştî 16 cotmeha 2017 rewşeke neasayî berê xwe da Şengalê bi taybetî jî piştî ku hêzên pêşmerge li wê navçeyê neman.